Assalamu aleyküm, amandaşıp alayın. Atanın saltın ulantıp, çoğulgan eldi kuvantıp, salamımdı salayın. Oy ekenemdi gördüm da, emin alarga göngül böldüm da. Balalıkta balalık bir eskeri vırda balalık. Enelerdin anda bir ergegen mahavatka salalık. Men da bir geste bala bolgonbuz. Akıl jetpey köp nerse bir geste çala bolgonbuz. Bala gezden eşçirkin, uyga konok kelgende. Dastor konun jaynatıp, sizgen okşop apaken konoko konfet bergende. Açka kalgan nemedey, akırın barıp görsötpey çöntөгüme terigende. Apam gelip gevayçı, bilesiz minin ayçı. Çımçılap alıp kolumdan, konoktor geçsin moynungdu, julup koyum devayçı. Hanısıgı meyleçe, biraz bolsun tamaşan akındı gönür deyleçe. Tandırdan nandın üzüp alıp, dastor kongo tizip alıp, emi jeyin degende, jakındap jakın gelgende. Anda dağı gevayçı, ekti var apan oğunuz, andan apam nen ayçı. Birinçin eskin andı jegile, janısın ertege jeysin devayçı. Oy okudan uygo gelgende, sumkamdı tappay izdeymen, balalıkta şermende. Sumkamdı gördün üspün apa dep, apama suru bergende. Andadan apam gevayçı, uul kız apan oğunuz, apa kemandan en ayçı. Senin izdep göçögö çıkıp ketken devayçı. Oy eşikten dostor gelgende, çıgasın bın İdris dep, şuu dep sivistogum bergende. Anıdan apam ekçirkin uğup kalçı şermende. Eşike çıkıp baratsan, apan çıkıp eşikten özünün özüm karatkan. Andadan apam gevayçı, bilesin ervinen ayçı. Sivistog dostor baskanda, çık eşiken İdris erlerin geldi devayçı. Ay torun apanın ar bir süyleme, arbalanın ekçirkin aldığını göstöy süyrödü. Apalar gana bar üçün görkömdü kılat düğününü. Oşonduktan geleli ay peridey kızdardı, tarbiyalap östürgön enelerdin uşunday ardaktap sıylap bereli. Aylanayın apalar, bar bolup kızdım baktınan uzak ömür jaşaňar. Apakem de vırdadı, atakem de vırdadı, silerge talant atalar. Aylanayın atene, törvüste jürgülü, uşulardın artınan neveremenen çevere, kıvıralarda süygülü. Oşundoy bolsun ılayım, hatenege dağı bir, halakandı çapkıla, canım ergi buğayın. Ötkende Европадан келген ene bir konok toyga gelip katışıp kaldı. Men toy alıp baratam. Alar maga bir öz geldi. Hangisi söyledi dedim. Men hangisi bilem. İşinbeysizmi? İşinbeytas çota. So the guests who came from Europe came to me, and I was holding the wedding party, and came to me and asking me, I'm just surprising in a wedding party. Ne dotkan özüm de bilmeyim size. Ben neselerde otamayım bana. Tamasha. Jana konok keldi dağı. Do you speak English? Yes, of course, you all come. Hangisi söyleyesem? Söyleyeyim dedim. Davay, soru ver dedim. İdris, I'm just surprising. Men tangal atam. Sizlerden toyuңарда bizdegidey gül desteler berip etkensiňer. Bardın ele material berip etkensiňer deydi. Men aytdım, "Uka" dedim, "Jakşı" dedim. Sen bergen toyuңdagy gülüň taң atkıça çıdayby dedim. Desem da turup kaldı. Kördüş dedim. Biz bergen material toydan toyga aborotga jarayt dedim. Azırkı jolkuşun alıp ketip atsam, tanış jittanıp ketdi bayağı. Tamasha, kanseda gülüp çaynap oturuңуздар, жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин. Баягыда bir kişi magazinde örük satıp atsa, үйüne meyman gelgen ayal çalına, "Ey çal, bar magazinge barıp konoktor gelet, örük kagal" deytken. Boptur dep magazinge emtigi çurkap gelip, "Eme örük kak beresiň bese, berem mına sonun örük kak. Mına alыңыз, mına 1 kilogram örük kak tart dese, tartayın mına ber dep anan tartıp atsa, ama oğuz deyiňiz, mına sonun çınıgı batken örgüsü, balam men oğuz diye albayım. Ne oldu?
Бүгін орозо элем дейт. Орозо Рамазан айы келе элек го. Жо, мен ошол 3-4 жыл мурда карыздарым бар эле, 5 күн тутпай калдым эле. Ошону тутуп атам. 4 жыл мурда убакыт болбой эми тутуп атам. Жакшы. Ооз десеңиз жакшы болмок. Мейли 1 килограмм тартып, аңгыча болбой берки чал чөнтөгүн карап, балам, кызык болду буягы. Эмне болду? Чөнтөктө акчаны кампир уруп коюптур дейт. Карызга бере бересиңби десе, бала баягы тартып койгон өрүктү столдун таяна коюп, барың кете бериң дептир. Эмне болду? Карызга бербей эмес. Азыр эле берем деп атпадым, коюң. Кудайдын карызын 3 жылда кайтарып атасыз. Меникин качан кайтарасыз? Бербей эмеске барың кете бериң дедим. Ошентип баягы бир күнү мечитте турабыз. Имам ушундай, аялыңардан коркуп бүттүңөр да. Аялынан коркпогон эркектер тургула чордуңардан дедиле. Баарды коркот экен. Корккондор тургула деди. Бардыгы турду. Мен да отурам эле. Элзарам турду. Шушуп турабы. Бир убакта бир 70ке чыккандар аксакал бар экен. Турбай койду ана. Имам дамла. Мына коркпойт экен, мына көрдүңөрбү? Совет торун көргөн аксакал. Мына коркпойт. Аксакал, туруң мыналарга сүйлөп коюң. Не үчүн турбадыңыз? Айтып коюң мыналарга дедиле. Аксакал туралып, балам, мен ана аял деген сөздүн аасын укканда эле кол бутум калтырап иштеп турбай калдым дейм. Ата болбоду. Мындай кылачы. Бардын коркуп, үйгө барганда жок дегенде аялыңарга подход кылып жашагыла эме. Берген тамагын мактап жеп үйрөнгүлө эме. Бопту деп арасында бирөө шүстүрүсү үйгө барып, тамак берсе аялы жеп атат. Жыртайып карап коет, аялы түшүнбөйт. Жыртайып карайт, аял бир убакта тамагын жепкенден кийин аялына карап, "Катын, мына оокатың яман маза болуптур да." Дедиле, аялына ачуу чыгып кетти. "Элиң отурган былжырган акмак көпме. Үйлөнгөнүбүзгө 21 жыл болду, элиң отуруп калайын. Эле бирер марта тамагын мактай элексин. Эми мынтип эле кошунан тамагын бергенде мактап каласың, элиң отуруп калайын" деп койдум анан. Шундай аялдар. Кантсе да тамаша болсун. Жан дүйнөңүздөрдө жалаң жашылтарда отуруңуздар. Баягыда 3 кемпир эшикте отуруп, биринчи кемпир айтат экен. Мен мактанайын дедим эле дейтмиш. Мактан. Мына маселен, мени жашым 70ке чыкты. Алем битте чачым ак түшө элек. Ту деймиз. Десе жанында кемпир. Шуга мактанышты мага кой. Мына мен жашым 80ге чыкты. Алем битте чим түшө элек. Ту дейм. Десе наркы четтеги аксакалы. Окшошкондар. Мактанышты мага койгула. Өткүлө бияка аталаң чыкпай. Мына мени жашым 90га чыкты. Эмигече бойдок жүрөм. Ту деп койдум. Тамаша болсун эме. Баягыда ушу энелерге окшогон бир эне менен тойда кызматтамын. Жанагы энелер сүйлөп отурат. Энелердин бир сабагынан айтайын эми. Доктор экен баягы энечи. Көкүрөк ооруларын караган маммолог атайын спец бөлүмү экен. Мен дарыгермин балам деди. Бери кел мен сага айтайын деди. Мага эмне айтасың? Мен аял эмесмин деп. Отур бияка ук. Сен акынсың. Сен элдин адамысың. Ук. Макул угайын айт. Азыркы келиндердин четинен көкүрөк оорусу бар. Биздин учурда болгон эмес. Билесиңби эмнеге деди. Мен каяктан билейин дедим мен. Угондо деди. Айтып атат энечи. Биздин учурда биз кемпирлер бала кезибизде жашыбыздан баштап таарага сууну куюп, мына ушинтип чир жууйт элек деди. Чыгат элек деди. Камыр кылды, мына камыр жуу. Шыпырат элек мына ушундай. Бир кол менен. Азыркы келиндер стиралкага салып коюп, телефон чыгып отурат. Анан ошолор урубай, мен уруйм банан деп, мен урушуп кетсе баягы кемпир. Кол чаап койсоңор жараша берет. Одон чыктым. Аялым тиши ооруп стоматологко бардым. Тиши оорусту карап кой. Көчмөндөр оюна бардык. Эми 2-3 күн баягы нан катып калгандан бир нанды бердим да, шорпону аялыма илинип байкышым да. Мен могу ичип алдым шорпону берип, бир сындырым өлө бир даамдуу жана майнан экен, бирок бир аптадан бери көчмөндөр оюну тиги кырчында жүрөбүз. Катып калгандан бирок нан шорпого малып жеп алат деп берип коюп, кайра чыксам аялым жыртайып чыкты. Баягы нанды тиштейм деп тиши сынып калыптыр. Тишин салдырдым, оңдоттум, стоматолог барсам, стоматолог айтат. Şu адамдар кызыга дейт. Не болду десем, адамдарга Алла Таала эки жолу тиш берет. Бири сүт тиши, анан чыныгы тиши.
Şu iki kişini eптеп қарай албай, анан біз салып берген ішті ептеп деп қарап жүрушем дейді. Шын ба? Шын болса қол жаппайсыздар оны. Шындығында ушундайбыз. Алла Таала берген денсаулықтың қадіріне жетелі. Дүния байлығыңдың бір тиындық пайдасы қалмайды, егерде бір жерің сыздатып ауырып атқан болса. Ошондуктан келиңиздер. Дүйнөдө 5 нерсенин кадырына жетиңиз. 1. Картайып кетелекте балалыктын кадырына жетиңиз. Өлелекте жашоонун кадырына жетиңиз. Кедей боло электе байлыктын кадырына жетиңиз. Убакыт кысталыш болгонго чейин убакыттын да кадырына жетиңиз. Жашоонун өлелекте мурда ушул жашоонун өмүрдүн да кадырына жетиңиз.